Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракот. Бародарон, зиндаву сарбаланду хонаобод бошед. Хоб дирӯз Қори Фарух як видео кард. Дина буд, Парез буд. Ана видео кард, яду саволу ҷавоб ба роҳи мухлисош кардак. Хоб дар уҷа бо дин видеора бировард вай кард. Ама гуфт ки стоп гуфт, ма гуфт ана ҷоизаҳоро гуфт, тоҳфаҳоро метам гуфт, саволҳоро ёфтам. Кай ба манам гӯш кардам. Дар уҷа ба гуфт ки ҳамин бобои қандам гуфт, арова дар корш будай. Вая кая ароваш метӣ. Хеле гап зани Қори Фарух. Ма аввалан дар бораи худам Қори Фарух гап занам. Яъне ки Қори Фаруха қариб як ҳафта зиёд шуд. Гарант кати ман надидам. Хай адими кор бошад. Баъд бо ки занг зад? Фаридун Россия занг зад. Гуфт бобо гӯш ки ту чи хеле хайп кестем. Қати Қори Фарух як ҷо даен маслиҳат қати бо видео кестем. Мегум тун ки гумони бад накне. Чизе ки ман мегум факт қати мегум, ҳуҷҷат қати мегум. Дар ними хонаи Аллоҳи меҳрибонон ман умуман ку ай давраи кӯдакӣ ман дурӯға нағз намебинам, дурӯғ гап намезанам. Сари дор баранам, дурӯғ гап намезанам. Сарими дор барӣ, дурӯғ гап намезанам. ҳаққа гап мезанам. Қори Фаруха мегум ки ҳафтош қати ман дидагӣ нестам. Фақат навороша тамошо дорам. Аҷа савол мебиёяд ки ба миён мебиёяд ки охи Қори Фарух мисол ширкат дора, мардума чӣ хел вай ҳаҷда даъват кеста, ҳаҷ мебиёра. Мисол баъд чӣ хел мардум бесоҳи партофтагии худаш дар ҷояе ки ту намебиниш. Ин саволро ман ҷавоб метавам. Ман ҳамин ҳамаи суханонда ҷавоб метавам. Агар ҷавоб дода натавонам ку чизе мегӯ бугӯ. Қори Фарух ина дар гостинисаи Қори Фарух де шуморо мегӯ ҳамин гостиниса ман бисёр пиёда мерам мегӯям. Ҳамин хел гостинисаи наздика, беҳтарин гостиниса. Хӯроку авқот павқотш ҳамин зиёдӣ мекунад. ба дасти худат мерам мегирӣ мехӯрӣ. Хоб Қори Фарух беғарзи худаш се таи дигар раҳбала дорад. Ҳамиҷа қати моли се таи дигар раҳбала дорад. Дута ҷавони ҳамин хел энергичниан, дута ҷавон бачако энергични ки доим мисол аэропорт омада ҳоҷиёро ҷобаҷо мекунад. Дар 12 ҳоҷиёан дута мебаранд, мисол ҳаҷшон медорунанд, мебаранд ҳамаи дуркунҳо ҳаҷа нишоншон метиҳад. бо мебиёранд дар гостиниса 12 ҳамида ду каси дигар. Ва як каси дигар ҳастай. Ва як рӯз ман гуфтам ин кия, ягон малоика, кия? Бачаҳо хандиданд. ӯ бо як зан модарай, ҳам духтарай, ҳам роҳбаладай, ҳам гапзанай, ҳам разборкунай, ҳамаи чӣ бо вай ӯ занагу хоҳари меҳрибон бо дар ҳамин ширкати ҳамин Қори Фаруха. Яъне ки чӣ хел ман ӯро мисол мегӯм ки ранги малоика. Вай кай ҳоҷиёе ки медонем ки меянд бефара мешаванд, мераванд хоб мераванд. Як рӯз хоб будем ки дар тик шид. Гуфт бачаҳо созен хобем бедорен ваян. Ман дохили комната мешам. овози зан. Кай ман хобам. ба ман ки мегӯм ки дигар қатъиян занако ҳамин видео накунам, саволу ҷавоб накунам. қати занако ман ширдеҳамшун яке занака ки ҳамин бовар кард намедонам яке навасара ки бам як хайда мекуна. баъд мегӯяд намедонам дигар чӣ мегӯям. Ман ҳозир шайх бо дар Тоҷикистон як шайхи дигар ина зиёд шуд. Ман шайх, ман омадам иқа товба кардам, иқадар надомат кардам, чӣ кардам. Мара ғам натиҳем, бисёр қати наворои безевам накунем. Ба овозаш меояд, овози ҳамин раҳбалади занаки мебиёяд. товба кардам. хай ҳақиқатан Аллоҳи меҳрибон истеъдода додашон. Ин занҳода истеъдод додашон. ҳамин хеле гапе зад ки ҳоҷиёро ҳамаша бедор кард. ӯ гуфт кия гуфт ҳам бобои қанд набошад. гуфт бигиред чира болош бигиред, бихеза гуфт шумо 10-15 рӯз ами омаден амҷада ина ки чанқа мерен ҳаҷ мекунен, аҷа мерен яна Мадина, ай Мадина мебиёен мисол Тоиф, ай Тоиф тамоми ҷо ис усулро гапза шумо дам чанқа ибодат мешава. гуфт дигар ки чӣ амри маъруф мекунам зан. ин немихаш метова. Баъд ҷурат гуфт ки
بخزن چند کی بودن میکنه شما در این سرزمین مقدس با همین خومز گردن 15 روزه ایسوس هم گفتن گرفت همین خزوند مردم دا باور کم دوره کودکیم با خیال اون که خیلی همین اوچام میومد کورپور ای بالامون میکشید میگفت بخزن وقتی مکتب بخزن ای مکتب دیر نمونه بخزن وقتی پودمونی با برای پودمونی ای مکتب برای پودمونی بسیار غمون میداد بخزن وقتی پودمونی بخزن وقتی چی همین زن مادرم خیر همه را خزم گفت طاعت عبادت کنی اومده که اکسکورسیا خوروی اون میخواد برای طاعت عبادت کنه هر لحظه قیمت هر لحظه اجاره باید استفاده بری با ما سر پیچون دقت تماشا کردیم خبری کردم گفتم چی میگه بعد برآمد رفت با ما خیسم گفتم که بخوی زنک کی بود یگون ملائکه بودی که مردم خندیده گفتن بدون باور که لینز پوشیدگی اومد همه را بخیل وای کرد با فهمیدم که رهبلدی زنکی بدهی با خیلی بچه شما حیران میشم خیلی شرکت قوری فروخ خیلی ما یه هفتهش ندیدم مرا دایه عروه سوار کرده گرفته دا اونجا بمونده خیلی عروه میسور یکم کسی دیگر سوار کنه خیلی مال شوخی نه که یا شیخ یا آدم پاک که ما مثال یه اومده گناهامون رو شوشتیم میریم در تاجیکستان انشاءالله با هم خدا یکم شیخی میکنیم نوارهای خوب میکنیم خیلی من نمیدونم نه که من ملو نیستم من ایشون تیمبول ایشون نیستم ایشون رو یکیش سمازمان اسم میگیرن خودشون کو پشتون ایشونه کجون بالا رو نمیدونم با عزت نفسی اون کس نمیرسن پشتون ایشونه میگن خودشون بالا رو نمیدونن نه که من ایواشم نیستم من پر از تو مسلمان نه حاجی شدم حاجی فرضی اومدم من سال 2008 خیلی سلام نوارو میکنم انا قوری فروخ هم ندیدم یکی چی گفتنی هستن قوری فروخ میخواه یک عروه میده مشکل مد چی دوخی مرد گرفتی در عروه سور کردی یک شیخه یک آدمی مثال باید در عروه سور کردی کو عروه را خشاد روشن گبزن من میگم که خونه برم بگم ویزت 3 ماه ایسوس بچه ها میگن ولی تو خدمت طاعت عبادت کردم با خونه ما یاد کردم کمپیرکو رو یاد کردم با خیلی حوضا ما یاد کردم دنبه ایلو یاد کردم با خیلی وطن ما یاد کردم طاعت عبادت کردم با میرم وطن میرم خیلی مرا کی روی میکنه وطن یاد کردم وطن ما خیلی ایجاد طاعت عبادت میکنی هیچ کار ایجاد چش میخوش ندارم مثل ای نورما زیاد بیسته در اشتراف کنی و در چی میزنم من میرم وطن ما یاد میکنم دیلم برای وطنم برای همون کار باری وطنم دیلم گم میزنم بچه ها برای همین قوری فروخ جان خیلی مردک بوری گفزن تو مرا در عروه سوار کردی خیب کردی یا که برای که جنجال رازبار نشوه عروه را تشکیل کنم برام هم خرم من هم خیلی میگونده برام در عروه بشیرم بگم این نستایشی بوده این خیب نبوده هم اومد میگم در شیخ ایشالا در ترکستان زیاد میشوه من شیخی سوری مینیم میکنم اونگه که فقط میپیچونه فقط شیخی سوری مینیم فهمیدی؟ داره همی دو سربلند خانه بود باشه روی فروخ شده سر بگیم ادامه که شما اگر حج مدنی باور کرد همین قوری فروخ خطی برویه باور بو هم زنکاره کو ابو خواری رهبلند نهایت او رو میبرد جای تاریخی رو جای چیزا نشون میده نهایت که باید بسر میشم باید برای که یک کلمه دا برات مد میکنم ملائکه رهبلده خدا نگهبان تو باشه بهترین مکان دعاگو هستم که همه مردم سربلند تاجیکستان از نصیب روزی بگردونه بیاین حج کنین طواف خانه الله مهربان کنین از آب زمزم سیراب شوین برین مدینه منوره زیارت روضه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم کنین الله مهربان با ساق سلامت و پیش اهل بیتونه برگشتن نصیب روزی بگردن. الله اکبر. با شما بود شیخ محمد میگه
همه تا دوست می‌دارم ویدیوی خوب ویدیوی خاطربان ان شاء الله ای پس تیب بلند ویدیوی زندگی انتظار شد